Kasengkasi Students Union KSU kebelah hiar ha Umroi Airport ha ka arpunyau tadai unai luar arja arpusau ban pakhang ya ke jingwan ke kenhun ya damasi kumbalapan benar daun National Coordinator ke Gau Gat Bandan Raja Saksham Singh Yogi bau noyalap ke Shankaracharya Avimuktesh Waranda unpoi da ke lieng sun ha ke jaka kani ke seng kala ong ke jingwan dei ke jingbam shanya e ke sarkar jela bakan la ban le ai ke KSU kala kran ya kani halor ke jingkran menteri rangba ke jelau Konrad Kiesangma ha ke singi balang ubala ong bakarai ban ai ni ban ai jingbet na ke benta ban penlong ya kenu ke jingyat patba ke syong hakibor penyat district hau menteri rangba Habakran sikilat pathai kubor James Maupnyang ubabat kum Legal Affairs Secretary ke KSU Sengkeme ulaong ke jingbam kran ye ke sarkar bar ke jingbam perkhat ya ke jing upatba bar ke jingong kelai bar ke syong hakabor ke DC ban ai rai laan sha ne em ya kata ke kenhun ban wan se ke jela ke penlong ya ke KSU ban hiar samadan ulaong ru bar ke KSU ke pensang ya ke kenhun jong kibor ki badabar ke deina ke benta upatba ki persang ban muslia news tu ki don la ke jong kamram ta kalong ban nomdon kano kata ka law and orders hari ngi ong ikran sai bangim sim la pentut ino la ka de kiat kayeng la ka de ha kano benta hanre ya utau u khot jong kwe pat kita kiruniam haba persang banwan ra ya kubor bakla kita jungi ni tengi ong persak begi banakel yang jungi persak lailum laiwa rangi pai sukar pi na ka we ke isu sekwe ke isu kasulong tangkut tak jingkran bangi susu tangkinius haring sim lai ie ta jing pushe lai ban sim khia yakino menta ta dau ba ke isu ka hari po madan namar pilai i di lat thai kubor lembah di lat thai jung pi ru wat u menteri rangba ru urang kenyat sakibor district hakaba bakadisi ka don kata kubor ban ai permission hari haba hangne baki har hangne po umroi i pat kam ngimsim lai i yau tau so hakabana kaliang DC na kaliang juno hanrei lara uwan na kaliang uhap menhari hangne hapo airport sudah ka jam ta kasi rengi i bakane kam don kana gono ga jing kia na kaliang ka junki man perkhat nam ta ga jing e ju pajba ba dia kata kamen sim ka bodon ke i jing kwa jung pajba laga di sabar jong ka jalan hapo ka jala ba ke isu kan yang bat kan yai yele hi ban penek pensa ke i kata ban berim ulah hikai balapin tiengi bangim banyak banyang bat kalong renyang ke jingi kibriu bagi danah ne po dikasih ngilong kumne bangilong ru kade ke jingi kai men berim bat kinumlah hiru banon jenrat jubor yakum kita na kaliang ke jingi hi lagade na kano bentaru nyele hi kat bala berpen senge yakum kine ke jing muslia panaba lagade na po rengko lagade na po sun balagade na po umru kaki isu kayang hinam ta katau ba jibriu ban persyak ya ki ba persang ban musla kajingwan jungi nak kalian jokasnong kalong ba ngilong concern ke bidi bakalo order bangim kwa pandon kanu kajing yahudi hura pada kajuk kompor bakan nomdon kanu kajing kita ikinong lek kinawan leng bakane kat limsun ke badan pomroy hak bidi bakane ka isu lang bagi kot kubor social media ngi bakalong ke isu ke baklik ba ha ka jela not east kajingi brokowe tegai ke bana kalian jungi kumkin lam snong denam mar barok nam nek jungi tingi dingi bam dok mesi di ban ong hi ban penbana baka saka mesi ke ka kemi ke jongki ngimla ban pediang namar ba kumno ye ubri on khana ka mesi ye ubri to ka ubri ti na kalian jungi tingi persya ka bide baka ka jing sembu ke jongki bat ye ke bana du hentai kulong kuma ke lebu baka mesi lele ke dok mesi le ke dok mesi ke bate bahaya ke mat ke phat ke tingi te kum kinong lam snong ya ka bi bening ngo persya bat ngi airu ke kerja ni kini kisang balang namar baki wan ban muslia ye ke bagilong suaman suwa kila bubet haka bide baka bam gadi ka ba tum gaje berfasi ngilong hadu menta nadu muswa hadu bangadon bat penpau teng jungti haka ka pon kaliang jungi kum kinong snong ni i ba kani isu la dan kaliang jong sarkar kam simkhia bantek lakam ni i bagi ni kisamla ke jungi kani kading kanang pur na kuwi kasing kuwi pat kay ka bakum kinong snong kibapek ya gasuk kasany ha gidor ba snong gijungi ha gidong gitang gijungi ka pagidon ban ay ka message sa government lan sa sarkar kalong ba kinsim kya ha di pakan issue kanang kani kading kanom kelang sidui pat kitaka ti hakat badang don kapor kin sgobha ban sim kya kanang baginumi ginum ki gijing ja ki bakta e ka sungsuk sungsay ha pakan ke jala ka jungi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya